неодамна го продолживте вашиот договор со Eurofarm Пелистер. Кои се долгорочните цели и планови со овој клуб? Pa vrlo vjerojatno je klub zadovoljan sa mojim angažmanom i ja sam naravno zadovoljan kako se klub razvija i što smo sve napravili u ovom jednom kratkom periodu od kad sam ja tu trener. I nadamo se da imamo obostrane zadovoljstva i da imamo iste ciljeve, a oni su sigurno povezani uz razvoj kluba, uz razvoj mladih makedonskih igrača, jer želimo pomoći naravno i makedonskom rukometu. Tu je svakako jedna velika želja prisutna i mene kao trenera i ljudi u ovom gradu, Bitolji koji obožavaju rukomet, je ta da što prije probamo osvojiti jedan trofej i da vratimo tu jednu veliku radost u Bitolj, jer je Bitolj to sigurno jednim dijelom zaslužio i to je rukometni grad. Dakle, naši su ciljevi visoki, neće biti lagano sigurno, međutim, sport je zbog toga lijep što je nepredvidljiv i u dobrom i u lošem pravcu, tako da mi imamo naše ciljeve i vjerujemo da ćemo jednog dana i to uspjeti ostvariti. Година и неколку месеци сте веќе во Битола. Дали оние очекувања што ги имавте пред да дојдете во Македонија, тоест во Битола, за клубот, за организацијата, за градот, се остварија? Pa je. Naravno da mi smo klub u razvoju, želimo da imamo neke europske standarde iz osobnog razloga, jer dovodimo i europske igrače i želimo biti europski klub, između ostaloga. Za to sve je potrebna naravno infrastruktura, potrebni su određene radnje koje će potaknuti i sve ostalo, kao što manje više imaju klubovi koji su na jednom europskom rangu. Sad se tu i nalazimo da trener ima svoj ured, ima svoj ofis, da direktor ima svoj ofis, da igrači imaju svoju prostoriju. Dakle, sigurno da Eurofarm jako raste, a isto tako sigurno da Bitolja kao grad ima prostora da može popraviti određene stvari, da Eurofarm kao klub još više može rasti, da bi stvarno jednog dana bio spreman i da prezentira Sjevernu Makedoniju i Bitolju u Ligi prvaka, ako Bog da ostvarimo te mogućnosti jednog dana pa da budemo šampioni države. Dakle, ja osobno sam zadovoljan, iako bi naravno volio da to ide sve brže. Međutim, vremena su čudna, teška i ja kao trener moram da budem strpljiv, moram da dam svoj maksimum sa svojim igračima i vjerovati da će biti dobro. Jednostavno, moramo vjerovati da će biti dobro, da će biti bolje i stvarati preduvjete. Jer, dakle, svi mi želimo da budemo šampioni. Međutim, i drugi žele biti šampioni isto. Dakle, jedno je želja, a drugo su mogućnosti i što sve treba napraviti da netko bude šampion. To je strahovito bitno. Го споменавте и вториот тим. Има ли таму според вас, предпоставам да ги следите настапите на вториот тим во Суперлига, има ли таму некои играчи што ви фатиле око, што сметате дека се потенцијал, што би можеле да влезат и во првиот тим во вашата екипа? Во иднина. Pa teško je prognozirati tko šta može. Dakle, tamo imaju 2-3 igrača koja su zanimljiva. Ja vjerujem da ćemo već sada zbog povrede jednog igrača u klubu priključiti jednog mlađeg dečka da igra Cvetana na ljevom krilu i vjerujem da on ima potencijale da igra evropski rukomet. Međutim, uvijek je između igrača i cilja stoji on. Ja kao trener i klub, naravno da ćemo mi njemu pomoći i usmjeriti ga i ima i on dodatni rad. Međutim, kad počne utakmica, to sve nestaje. Ostaje igrač, da li ima karakter, da li ima hrabrost, da li ima kognitivne sposobnosti, kako se snalazi pod pritiskom. Dakle, to su karakteristike koje u principu dijele šampiona od prosječnog igrača i samim tim on određuje da li može ili ne može da bude u jednom evropskom timu. U ovom slučaju, da budem jasan, mi igramo Euroligu. Dakle, mi smo evropski tim i taj evropski tim ima neke standarde. Ako ćemo otići u širu sliku da ljudi razumiju bolje, dakle, GOG, koji je drugi tim u našoj grupi,
ima 4 reprezentativca koji su bili svjetski prvaci. Dakle, ne možemo šarat po ne znam nija kakvim imenima igračima, kada je sa druge strane imate GOG, protiv kojih smo mi igrali i igrat ćemo još, i on ima u svom timu 4 reprezentativca prvaka svijeta u prvoj postavi. Dakle, jedno je pričati i želiti, a drugo je stvarnost i realnost. Međutim, mi svakako, ja vjerujem duboko da klub izvrsno radi i da makedonski rukomet možda je malo u zastoju, ali on ima potencijale i on će ponovo krenuti sigurno. Ja uopće u to ne sumnjam. Kao što i u Hrvatskoj, između ostaloga. Događaju se ti up and downovi, događa se puno toga u sportu, ali ljudi koji vode i naš klub, i makedonski rukomet, i hrvatski rukomet su to već prošli i oni znaju kako će reagirati i koje su to dobre odluke za sve nas. Vjerujem da ima potencijala, a oni će samim pokazati, evo i sada, dakle imamo kukulskog dečka koji je počeo da igra, on pokazuje mogućnosti, ali treba da igra. A i ljudi trebaju da znaju, dakle, da budemo svi strpljivi, da ne mogu oni preko noća postati ti šampioni. Dakle, jako je teško pobeđivati i stvarati igrače. Најголем конкурент за домашните трофеи несомнено ќе биде Вардар. Тука шанса чека од позадина и Металург. Предпоставувам дека и нивните настапи ги следите и на европска сцена. Каде го гледате Еврофарм Пелистер на крајот на оваа сезона? Со еден, со 2 домашни трофеи. Дали вие сте подготвен да го донесете трофејот од првенството во Битола после долго време? Pa slušajte me, već sam rekao to u izlaganju prvom. Dakle, ja sam neću sigurno donijeti pokal u Bitolj. I to neće niko sam napraviti. Ni moj predsjednik, ni neki igrač, niti trener. Dakle, ali će odmah napraviti return na vaše pitanje. Neće tamo sam niko donijeti trofej ni Vardaru. Dakle, za donijeti trofej, bilo kakav, tu na ulici, morate imati grupu ljudi koji isto razmišljaju, isto vjeruju. I imaju određene sposobnosti da to naprave. Što znači, Eurofarm, koliko ja znam u povijesti, je nakon dugo vremena došao blizu Vardara. Mi znamo tko je Vardar i što je Vardar. Međutim, Eurofarm je došao blizu Vardara. Da li ćemo mi svi zajedno uspjeti da osvojimo jednu titulu ili 2 titule, to bi bilo fantastično. To bi za mene bilo kao trenera fantastično da smo mi već u prvoj godini nečega osvojili trofej. Dakle, to bi bilo strašno. To bi bilo sportski rečeno nevjerovatan uspjeh da mi možemo pobijediti jednog Vardara i ne smemo zaboraviti njihov budžet. Dakle, to je druga stvar što novinari pišu, što se piše po društvenim mrežama. Trebamo znati da oni možda imaju duplo veći budžet nego što ima Eurofarm. Znate, to nije baš mala stvar. Kad možda imate 1 milijun eura više nego što ima tvoj protivnik. Odnosno manje. Dakle, ali to ne znači da Eurofarm će stat i da će se on ne znam što napraviti. To nikako. Dakle, ja osobno, ja poštujem svakog protivnika, konkurenta, Metalurg isto, Ohrid isto. To su dobri treneri, odlični treneri, dobri klubovi koji imaju svoju vrijednost. Sve treba respektirati. Vardar je možda danas naš konkurent, ali je puno važnije ovo za reći iz moje perspektive. Mi smo njima konkurenti, a ne oni nama. Dakle, to je ogromna razlika. Dakle, mi njima možda zadnjih 10 ili 15 godina nismo bili konkurenti nikakvi, ali danas jesmo. I to je veliki uspjeh kluba i naših igrača, što ja onako u šali kažem malo, ne mogu više baš mirno spavati, moraju kupovati igrače na polusezoni. Во Лигата на Европа остваривте 2 победи на Тата Бања. Со тие се зголемени шансите за следна фаза за осми на финале, но тука се уште се домашни дуели со ГОК, со Рајнекар и можеби клучно гостување кај Кадетен во последното коло. Вкрстувате со група кај што се Магдебург, Монпелје, силни тимови. Што ќе биде успех? Дали за Еврофарм Пелистер во ова надпреварување? Ќе биде успех пласманот само во следна фаза или можеби имаме некои поголеми очекувања? Pa u razgovoru na početku sezone mi smo postavili naše ciljeve. I prvi cilj, pošto on najprije i dolazi, je proći grupu
i biti među prve 4 momčadi. Ja osobno smatram da bi to bio ekstra dobar rezultat za naš klub, jer to znači da smo se dobro prezentirali u Europi, da smo igrali dobre utakmice, teške utakmice i ja se stvarno duboko nadam da ćemo mi to i ostvariti. Dakle, još ima mnogo utakmica i momčad Trimo Trebnja i mi i Schaffhausen imamo teške rasporede. Naravno, vrijeme će pokazati, bilo što prognozirati je nezahvalno. Ja vjerujem da prvi cilj koji smo mi postavili, da se plasiramo među 16 najboljih timova u Europi, da ćemo mi to ostvariti i to je taj jedan početak po meni Eurofarma, jednog europskog kluba koji ostavlja trag i u Europi, ne samo u svojoj domovini.